Hello, good afternoon everyone. Ngasi date 10/1/2025 ki Hindu analysis se hozarage. Ngasi di lo khara thunge khonu shire do kano story khara ju thing do khre ko. Ma'am sorry bad. Sorry. Ngasi gi oina headline se hala lo kasage ko headline da same sex marriage Supreme Court ki Raya ma 2023 da tagi ko adu tagi da same sex marriage same sex marriage constitutionally Indiana recognized the Supreme Court na government 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 law same sex marriage law I recognize over I decriminalized over same sex marriage criminal Supreme Court law but marriage skill right marriage to recognize marriage recognize same sex court Konya Jigimara the 2022 and review the government government in a law pass or Atopa Kanogi headline Modi calls for documenting history of Indian diaspora. Indian diaspora India Lamsa Tado and Atopum from the Laigraba Indian Singdubunico. India had Ramba Mio Singdu Ado Mahaise Modina Haise Kainwara Modina Haise Shigumba Dagi Mapala Laigraba meeting Mogi history Gumba Moina Toro Mataba Toro Musing Ishalaga Pasana Tangani Abinico. In the Delhi same sex marriage sing main topic so doing same sex marriage scheme tang the cra linasigo. Ngastigi usiki to October 2023 judgment I October 2023 the Supreme Court kari judgment tagi harakanda. Same sex marriage have a legal recognition PBA aina yaba or aina recognized over marriage ni habi ade atopa marriage ka manadi sini bo haise ko and same sex marriage taw taragasu koigi leminary ba mi nupi natraga nupa leminary na ba haibedo husband and wife and then court na haibe ade just court la target ma bani do stranger ani la punna leminary ba stranger ani ga manadu ni ko adu kari gumba same sex marriage kari gumba koina sise legally recognized pange hai taragade ko parliament decide torokadamne habuko da same sex marriage parliament decide torokadamni law semgadamni akoi Supreme Court ki mathok sida ida kasu leite hai ko ngarang gi su kedoge har kan Supreme Court hai same sex marriage legal recognition pange har gadi uski kanu se dum parliament law ain putho kana nei nagadamne habuko same sex marriage gi main sang ni question se Mari yamna Mari lena babadi nate but koigi JS1 gi salient features of Indian society have the adudaida adugi part amo ina koigi marriage and changing values marriage and changing values topic amo ina yawe ko subtopic amo ina adudaida question ama kak 2023 da hangi kai no kanda do you think marriage as a sacrament is losing its value in modern India? God. Example amo ina sida sigi question sida oina PBI ko abedi marriage se hanadi yamna taseng ba koigi secret amani haina ko lai gi thabak bagi style da longnaramado hujikti modern India gi hujikti marriage se pangtolo tongnaba thabak pangtolo tongnaba ponamo oina khalle ko adu adi adu yaningbra yaningi kari no abedi matangda ni kongise ado Sidaida hujikti same sex marriage su lae natra adagi atotopa marriage da
live in a relationship kind labor ko adugumba mayama thole ko aduna maram orakanda marriage tawbase sacrament amani haina kashu lawnadre tara adugumba matang na idoni ko ape mari laine ani iramani kano question je lokalamani ko the headline da ngasagi Sigi headlines. Sigi headline Modi calls for documenting history of Indian diaspora. I say. Sidesta Sigi Indian diaspora Sigi matangda foreign text and context or opinion the karaga naina kiniko. Adu naina Sigi matang same sex marriage ki matang sida kara ay kitang sandok na mo haramge same sex marriage is kaino and India the kari kam situation the lady have same sex marriage se koi country atop haidi country ayaba country haida ko same sex marriage se legally recognized so me have same sex marriage ko legally recognized over country karagi manungda moise legally recognized over country karagi manungda USA ko Canada ko adagi Spain South Africa ko adagi legally recognized over the marriage samani recognized over like UK gummadadi akoigi same sex marriage akoina civil partnership haraga maming ama tongana tholebako direct moid marriage ni hainadi moide recognize tawdragasu ado India ga Russia ga ani se same sex marriage tadi India ga Russia ga ani se samana ni ko ani amta recognize tawnadi ko same sex marriage adu duga adi kanodadi India amsung Russia dadi same sex marriage recognize tawde duga same sex marriage se tasengbagidi akoi India gi oinadi yamna ide legislative view da kara yengse ko same sex marriage ki legislative view kara yengse ade law gi da kari laiga same sex marriage law gi da di akoi constitutional right to kari mo laite constitution da kari same sex ki maram da kari mo palam ko constitutional right kari mo laite ade constitutional right not recognized ko recognize kari mo param de dagi kainodassu adi akoigi ek leigidnako akoigi ek lei kara kodamina special marriage act ko special marriage act 1954 sida su palamdeba sida akoigi sida marriage makhal kara di palami sumnagi marriage normal marriage tune intercaste marriage palami ko intercaste marriage ti lei ko adagi interfaith su lei interfaith su adubu kainodi palamdeba adi same sex marriage ti palamdeba ko aduduna same sex marriage slide na mo amali alda kainoda 2016 da ko point number 3 da ko 2016 da koigi case amakak tawgi ko Nabjit mamingse Nabtes habo ko Nabtes Singh Johar habo ko Nabtes Singh Johar yes and sigi case gi matungina akoigi mayam adi same sex relation labs same sex consensual same sex mayam se decriminalize tawgrab adi criminal na tin high grade hana di sigi mamandi same sex marriage criminal ne na lawrong babu yawni ko ado consensual mabani si masana yana yazana na aduduga same sex or ko consensual or same sex or aduduga moy mabani si relation habidi sexual na triaraga emotional relationship layrabo ko aduga moy animal se both are in the individual oigadabo adult oigadabo ko minor di or bad moy animal se both adult di oigadaba aduga consensual yanaba amsu laigadaba same sex oigadaba adoi taragade koina moy mabani criminal na tin haidoine ko
criminal mabanido same sex marriage relationship lairasu criminal kauba yadre sumana Navjit Singh Johar case da hairameko aduna sisimasu ningjing mam changi same sex constitutionally shigumain to by the criminal na tena law for basic on section na and project challenge ma'am lay same sex marriage same sex marriage to raba matamda koina idi mabani se kari kaugane yani couple se kari kaugane kana queer couple kawi QUEER queer couples haiba queer couples ani se same sex marriage to raba matungda lemina queer couple ani se gi mai kanada ba ta challenge kari kari lay do yeng se ko challenge ta banking gi da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯕ ꯀꯣ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯕꯒꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯇꯨꯗꯗꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯕꯁꯦ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯖꯣꯏꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯃ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯕꯁꯤꯃ ꯅꯣꯠ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯗꯅ ꯀꯦꯌꯔ ꯒꯤꯚꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯦꯛꯁ ꯃꯦꯔꯦꯖꯇ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯇꯧꯅꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯪꯒꯦ ꯑꯩꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯦꯀꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯦꯛꯁ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯗꯣ ꯅꯥꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯍꯪꯅꯩꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯣꯔ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯅꯪ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯟꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯦꯛꯁ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯇꯧꯅꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯏꯠꯇꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯗꯔꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ PF ꯐꯟ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯗꯦꯟ ꯐꯟ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯗꯦꯟ ꯐꯟꯁꯦ ꯖꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯅꯣ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯣꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯥꯏꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯟ ꯁꯝꯄꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯍꯧꯕ ꯈꯣꯠꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯦꯂꯤꯃꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯄꯤꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯐꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯐꯤꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯇ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯩꯀꯥ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕꯐꯥꯎ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯁꯨꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯐꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯐꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯦꯛꯁ ꯃꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯜ ꯇꯨ ꯒꯤቭ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯔꯦꯖꯇꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯏꯅ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ
nupa amga nupa anise natraga nupi anise marriage tꯧnareena khallase adudaida koi chumnai luhongbadadi nupa mayamdada nupiduna leiba yaidana adugumbagi right tusu leiroidoineba sidadi adi residence right haise residence right yam lurise sidaisida problem se asukumadik thoiko residence kaino harakanda kai problem no harakanda koigi sex haiba amsiga gender siga matang sex gender problems koigi sex gender issue haida sidaida ayamada kari issue tholakane gana ngasuzigi sigi leiriba LGBTQIA plus haise daisa haise lesbian ko gay bisexual ko transgender queer or questioning ka adagi intersex adagi asexual or like ko si lesbian sina koigi nupi ani ko nupi ani gi marakta lainaba marido adu oiduba gay haisina nupa ani gi marakta lainaba du oiduba ko adagi emotional sexual loi yai ko adagi sisina bisexual haisina mase nupadasu nupagasu mari lainaningba adagi nupigasu mari lainaningba haitare ko hadi mase or magi identity se kaim khangdaba haitare hadi question mark haitare ko hadi magi identity se mase nupaga mari lainaningira natraga nupiga mari lainaningira habdo khangdaba transgender su trans hadi trans women kai leiko trans women kai leiko adagi non binary kai leiko non binary moising se kai dorga har kanda sigi transgender sing sidi koina hana polopada ma se popada birth at birth ta ko koigi magi sex na ma oiba adugo hujik leibana different oiba haitare different birth ki sex to the different oina ma se leiba haitare kudamaina ek polapa matawde ma se nupa oina polaga hujik se nupi oina leibase asisina mo trans women haidane adugo trans men smana non binary haisiko adagi cure or questioning habako cure or questioning sina kadoga harakanda fluid concept of gender habiko haidi mo marin se arep ama leitama nga leiragana amu nupa oiba nga leiragana amu nupi oiba fluid approx haidane adagi sigi intersex udi khangamani adagi asexual or ally sisu haidi kaigumba mido haidi macha oiba ngamdragadi adusu adugi party dus haidane adunani LGBTQIA hujik leiriba question se aduga amukshu akoigi kaidoga harakanda sex ka gender sigi difference haitare ko sex and gender sigi difference so achoba amasu leiba hadi sex na akoigi khange madudi Canada gi institution na haramisi ko Canadian institute amana haramisi kaino harakanda ko sex habisidi ko sex habisidi koina biological attribute ne biology na taktune attributes ni biology na taktune aduduga mase male female haina categorization lay male female haina categorization lay hadi biology na taktune mase male female ni habisi biology na taktune adudagi gender haragadi kanana taktune harakanda society na societal
society-na leptoiba. Gender hai taragadi akoina socially akoigi constructed society-na construct tawraga ko people magi role dune haidi nupigi role behavior or natri haragana identities dune ko gender haraga aduna gender sidi ame ekta oiba yai haibadi gender sidi magi kari lerani harakanda gender sidi personal choice depend on personal choice ko personal choice depend to aduna gender sida hanadi thainadi binary view lerami ko hojikti binary view haibse leitrabagum binary view haise hongi ko binary oramdagi oiraktreba ko aduni ma hainingse ko aduna koina sidaisa LGBT ki kangu jala sex transition haina ko aigi gender se fasana utnabagidamata sex transition haina amale sex transition ki magi demerit hai tare ko demerits the demerits the self fragmentation to live sise akogi LGBT kangu da su loi thengaba por oidene ko self fragmentation hariba self fragmentation haibse karino harakanda kai yawe harakanda internal conflict yaure haibidi isa manungda kari tawrino ain tawrisi kaino khangjadabado adagi social stigma yaure ko adagi mental health su swale abidi social stigma abidi meyamna laknabibidini mental health su swale ko adagi identity su identity integration identity sa aigi identity sini habida leitu integration dusindin ko next headline do amugi ko next headline do PM Modi's address Prabasi Bharati Divas ko Prabasi Bharati Divas ko no sai Indian diaspora kain pangidan adudugi matangdani ko mana sa hiningi Indian diaspora adagi kari kara pangibu aduduni Indian diaspora se sigi Prabasi Bharati Divas haise 18 subo idani ko 18 subo idani kraida pangtokna kana Bhubaneswar do pangtoiko Odisha da 18 subani ado Prabasi Bharati Divas haise atai kem nate maya topa maming NRI NRI habidi non-resident Indian NRI di haragasu kami kaino di Indian diaspora habidi diaspora asida chingisi kaino harakanda mapan si Manipuri de sorry kaino India da din leramba but mapalom da sakraba habidi ko NRI adagi O P I O NRI habidi non-resident Indian habiko non-resident Indian haba aduga sigi PIOs kangusina person of Indian origin person of Indian origin anisigi khenabasina kaino harakanda madi NRI citizen adum oriba kogi PIOS citizen oidrabne madi citizenship se kakrabne aduga mana citizenship oiribne sigi matangda khara adum maningdasu adum nainarakani ado mana Narendra Modi na pigiba speech haitare ko Narendra Modi gi speech to the kari kai pange yengse ko haidi mana palamise history of mana wakanda thadaramise history of Indian diaspora diaspora za kamai horaki kolke adugi matangdani ko adagi peace kamain purakani adagi mana India gi Indian global rice economy de ko
global rights to so man hairam sini ko adudagi next editorial mo yengsi mathangi editorial sina earthquake ma Tibet ki kanoda tawgiba Lhasa da ko Lhasa haise Lhasa terrain da adu Lhasa terrain haise Tibet la idoni ko Tibet China gi da aduda mai manak se kogi India me ko yenguragadi mai manak ta kogi dam acho mayam am lay ko dam so dam se acho mayam am lay ni na madugi dam sida maram maragana maze adi kaiguma Tibet ta kogi earthquake se taw taragadi yam kogi concern se yam chawe ya wa ko aduna dam sa thai dam do kai de ni na earthquake se chaw taragadi ko adagi aduga Brahmaputra river flow da su kai de ni Brahmaputra river flow da su Brahmaputra Brahmaputra river flow ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯚꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯏꯔꯅꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯣꯜꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯤꯕꯦꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯣꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯤꯕꯦꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯣꯜ ꯀꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯚꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯦꯁꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯂꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯧꯗꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯎꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯧꯗꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯣꯜ ꯀꯧꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯔꯤꯚꯔꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯂꯦꯁꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ water map ama store tawra thamaga adudo river jida tam tam thadoruktoinida adugumadu third pole duda su river glacier reaction su adi kana tarambadu kairaga break tawhalaga aduduga flood thonbasu ya flood ki wari ni haira is flood thon taragadi koigi kanogi adi ngasai earthquake kuma tawbase section ba darkar len adi fasana koi management tawba changidana adi mitigation tawga haragadi koina kai changani harakanda earthquake resistance construction earthquake resistance construction mathangda mu yengsiko editorial mo mu ko chage Supreme Court judgment on disability right akoi ama lay disability gi right ko right to physically right sorry right to person with disabilities ko rules 2017 high X rules say right to or right of persons and disabilities right of person and with disabilities Act 2016 gi makhadagi lakpa rule oidini ko rules gi makhada rule number 15 naina malay see disability may hamse adoba rule number 15 na tawri se kaina kana disability may hamse changba yana ba building da ko building ba adagi kanogumba any construction amada rule number 15 sida hiding is kaino harakan any established or hana established or building amada karigumba kanose hidi rule number 15 in garagadi edo garakanda hana koigi minimum standard ama government select tobado within 5 years sahi mangai manung hapsan gadamni sini haisiko the minimum criteria have the quick the main can say physically disabled disabilities layer kangu sing say buildings the kakap matab the lip kumba the thorang taw gadam ne natra just staircase the moi ka banunga na ba what mafam tham gadam ne ado central government minimum criteria ma pi gadam ni sin hai ko minimum criteria ma pi dragadi yaro minimum criteria do pi dragadi chumne ka ke ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯁꯦ ꯌꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯇꯨꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯇꯨ ꯌꯧꯔ minimum minimum kanodo criteria adu
तौरगा मिनिमम एक्सेसिबिलिटी द सारानी पोट खुदिमक से लोई चप मानरानी मिनिमम स्टैंडर्ड से नतबिदा अकोइना लोइनमक डिसेबिलिटीज मैम जिनसे disabilities labor मैम जिनसे accessible ओहलु हरक तारगदी accessible खतंग हरा standard से पिरक्तरो accessible खतंग हरक तारगदी आइदि building amana kairak sarani building amana lip sarani building amana ngambi incline to kano oina sari आइदि disabilities मैम control तो नबगी नबगता आइदि disabilities मैम दुबु control तो नबा disabilities मैम जिबु फजना building to season and nabagi नबगता either amana staircase sarani amana slide sarani amana lip sarani mai sar the standard leitreba sidati ma samana dreba aduna hana lera business season disabilities standard che aduga minimum standard sina kona huzik hapa isine supreme court na higher kan hapak to ni ko supreme court na higher kan sigi rule number 15 je rule number 15 je hana sis mind or disabilities rule number 15 je ado huzik minimum standard to on thorani habidi yung ko this na to hana accessibilities khakang hairam bane ado huzik reasonable accommodation hai reasonable accommodation habidi kaina kanda government na mandatory accessible standard ama pi doini 3 month ki manu haidi masigi standard se yaudragadi building se sabe yare hai doini hanagi kano disabilities mayam jing tu accommodate taw mayana disability mayam du building se na yana ba taw haina khatang haram do sidadi government hariba minimum standard to illu haibaga haiba on thora ine hanadi taw khatang haiba standard can pi dabo ko hujikna mu standard pi ro sine ba haise ko rule number 15 se pra log thoke dore ko consideration and oil haraga duduna universally adudo asembagidi akoi barrier habidi akoi gi physically khatana to infrastructure da haidi lift kumba natraga kano kumba slide kumba sembadu nataba intangible habidi disabilities मैम दुबु emotionally shown दना attitudinally shown दना बस थोड़ा सा तो गदा बने attitude तो shown बस याद है attitudinal barrier जसु shown बया दे बदा दना और देखिए मोई साब में तम जैसे universal design हो गदा बने हाबदी disabilities खतंगे ना तो vulnerable group होय बा हाबदी women children elderly मोई मैम जो लोइन मुक संग बया गदा बने मोई मैम जो पूरा season area गदा ने building है जे अते केम ने ते को hospital गुम्बा building गुम्बा कोई disabilities खुद गी नत्रगा सु metro दगा तोरी दो metro दसु disabilities खतंगे फमनबगी अदगी लिप का से थमदना the hospital दगा लिप थमदना अदगी hospital इंटोरेंस तौना बस slide का थमदना खतना तोरी मैम अदगी rule government सिगे rule number 15 जे कतलगा rule ना वो सेमपदो अदुदो याम clarity लेगदमने simple सु होगदमने हाबको अदुगा industry की sector खुदिमक industry की branch खुदिमक तसु सिगे हाइबा पोट से apply तो यागदमने सिने हाइसको अदुदनि माइनिंग सिको सिदगी लौथोक पे यारिसे अकोगी एक तो मले एक तो काइन हार कांदा सिगे right of persons with disabilities एक 2016 जिमगा अदुगी मखादा लाकपा rules 2017 को अदुदोगा rules तो की मतंग इन building साबदा दी building साबदा हुजे minimum criteria लेरनी अबदम कांसलो को तेदी गाइड पोर्टन होदे section 152 of BNS should not become a proxy for sedition sedition is a kind of sedition in sedition and harapa matamna koi kari and khan ge har kan sedition sedition hai taragadi slide am dang sedition aina hai taragadi koina haina mama haina tormi se sedition se logdi log thokre ko koigi kanogi IPC gi section kanogi huzik lakiba IPC gi section kya hana section 124 IPC gi dalera hana section 2 IPC gi hana 124A
IPCꯒꯤ section 124A ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ seditionꯁꯦ sedition ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ observable ꯑꯣꯏꯕ overt action ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ overt action ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ observable ꯈꯨꯠꯅ ꯎꯕ action ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕꯀꯣ oral ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ written form ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯠꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ discontent ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯕ discontent ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ against ꯉꯥꯡꯉꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥꯡꯉꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ oral ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ written ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ and ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥꯁꯦ ꯉꯥꯡꯉꯕ or ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯗꯨꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯣ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ article ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ 124A ꯑꯣꯏꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ IPC Indian Penal Code ꯒꯤ IPCꯒꯤ 124A ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯨꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ seditionꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ sedition ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ IPCꯁꯦ IPCꯒꯤ 124ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ IPCꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ BNS ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ Bharatiya Nyaya Samiti ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ samhita ꯍꯥꯏꯕ Bharatiya Nyaya Samhita ꯁꯤꯒꯤ BNS ꯒꯤ section ꯁꯤ IPCꯒꯤ 124ꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ seditionꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦ ꯑꯗꯣ BNS ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ section ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯀꯔꯝꯕ section ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ section ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 152ꯗꯣ section 152 of BNS Bharatiya Nyaya Samhita ꯀꯣ section 152 ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ act ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ actꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯀꯣ action ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ actionꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ succession ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ armed rebellion ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ subversive ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ separatismꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ sign language ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ sign language ꯄꯤꯔꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ words ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ visible representation ꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ visible representation ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏ-ꯀꯣꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ electronic print media ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯨꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯦ section 152 BNS ꯁꯦ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯁꯤꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯕ ꯀꯣ successionꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ armed rebellionꯒꯤ subversiveꯒꯤ separatismꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯉꯥꯡꯉꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯍꯤ 8 ꯐꯥꯎꯕ up to 7 years ꯀꯣ 7 years ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ punishment ꯐꯪꯕ ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ sedition section 152 BNS ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ IPCꯒꯤ section IPC 124 ꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ seditionꯒꯤ IPC 124 ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ constitutionally ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ section 152 BNS ꯑꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ section 152 BNS ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ seditionꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ articleꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ articleꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ seditionꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ supreme court must ko do hadi supreme court na must clarify natra supreme court na is government da clarify ama natra supreme court na ko clarify ama tawba yadu kai na tawdu zar kan sidigi huziki hariba BNS ko BNS 152 do 152 da yaramba ai ko yaramba koigi endangering haise kaino hai endangering haise karaibo yaudeno karam hadi government solle haise kari karaibo ka ham digi to the knowingly ka hadi khang khang naga tawba ka harami ko hadi
government gi government gi mayam khang khang naga tawba knowingly haisi karai phau ko adugumba pan bado definition do I explain phasana tawbi sine sigumba terms explanation darkar relation supreme court natraga koi government gi side gi explanation darkar le adudani ma haning is ko sedition gi matang sedition je lok thokrabani but BNS ta 152 BNS section 152 sida amuk hanjalaga yawrami aduna sisi kiningai oi han habigi mong ko ma haning is adudani ma sida harise vagueness habidi id hariba polam do batman ama ta da endangering ai do kaino knowingly haise kaino batman am ta de no ko adagi causal link requirement hai tar adi ko adi akoina thabak to tawre adu magi cause se kaino hai cause adi wa ma ngangre government ge mai to wa ma ngangre mai cause to oi be ai oi be ai cause to thok be ai thok ta be ai adi violence to thok be ai thok ta be ai adu violence to thok be ai thok ta be ai thok traga so dum pha duri thok se tawro kaina di magi cause na traga consequence to shungeng yeng roi cause ka sorry cause ai si oi doini magi cause na ina verbally ngang bu do doini cause ai action do ni adu duga magi consequence no balance ni ko consequence ga cause to ga consequence ga mari si kem lei na dre habedi sigi 152 sida habedi kari guma pora ma ngang ra su isam sa ngang bo tar ga su adum pha duri violence to andore thokti thoi da poti hoi da ado government ne yaning da poro tar ga di consequence to kam yeng da dum pha ba ya ba kano do lei adun ko haisa aduna consequence interpretation da adi consequence to si thokpe ya ba phazana nei na raga sigi 152 152 se phazana mutang nei na haningi sinemu ko supreme court na so masi se guide phazana pire ga semdo haningi ko aduga freedom of speech ko ani freedom of speech to su phazana nga haningi habini ko aduni way forward haningi opinion da amaka debate amaka lerem ko is India open to the idea of dual citizenship ko Hindu parle gini asise do Spotify da do free da dum tabi ai sida isda harise ngasi gi koigi government na dual citizenship ki matang da government na ngasai koigi Narendra Modi na open tawgi ba koigi Pravasi Bharatiya Divas to Pravasi Bharatiya Divas to ngasai akoina headline da su yawgi aduga mari leina duni ko Pravasi Bharatiya Divas ta koigi mapalam dagi lakpa kolpa adugumba mari leina dana ko NRI kangu ngasai ain haigidana NRI kangu adagi PIO kangu NRI non-resident Indian aduga PIO is the person of Indian origin ko moigumba kangu jingdugi matangda ni ko moigumba na dual citizenship se oirak taragadi kari mangjaba akoida leige dual citizenship kaigumba ko India government pi taragadi hadi dual citizenship habidi India da su adagi USA da su citizen animak oiba hai tare ko dugumba do lei taragadi kari asopa leige khotke habudungi matangda ni ko yengsi ko adi karigumba dual citizenship se India da pi taragadi loyalty se later India da su citizenship oire USA da su citizenship oire aduna loyalty se handara ani loyalty se amadu yen thokrabni na loyalty habidi country amada ai country sing ma thai ngak se number country sing ta ai pa thak tawni khoni habido haiba ngamroi atopa country amagi so dum ado citizenship oiramni na ko risks of sovereignty habidi ai koigi citizenship oire ma both hada bayare but USA gi citizen su oire ma se USA gi citizen su oire India citizen su oire animal to both hada bayare but USA na di akoigi voter mana pamdaba Indian government da pamdaba khara leire aduga sovereignty du tugaina bagi damakta akoi ma both hadarak pe aidana USA gi support tawra both hada bagi kano se pi gi taragadi right pi gi taragadi
the citizenship and you don't have anything but just an example. Maybe the sovereign country any maki citizenship or nina both other was country any muk to the dum ya to the target see countries sound avoid target Sigi sovereignty the mangan guy target citizenship funny amazing decision the both other country to kind of honor of society. The citizenship act 2019 citizenship act the constitution and legal framework citizenship dual citizenship de single citizenship loigadabani habsa tum fazana ta'ammi ko citizenship act 2019 dasu duga adagi India gi mapalom da leriba koigi hai tari chininaw kangu jingsina bilateral relationship ta positive feedback di miyamam di piri masagi si mapadam da leriba hai singasagi PIO ko adagi NRI kangu duni ko non resident India ko adagi person of Indian origin moi kangu si sisi NRI ji ai sa hai jagre ko NRI ji na citizen oi ga duni ko NRI ji koigi Indian gi citizen oi duni duga India ki mapanda di lagi boy duni do both thada bagi right mangonda di lay roy both ki right di mangonda lay roy ko India ki citizenship or ga sum both thada bagi ya roy aduga PIO hai sina mapalom de ki foreigner oi na lak but live mi sa hana India ki origin da oi ba hai tare ko aduga Indian oi ba hai tare hana Indian oi ba mangonda di both thada bagi right su lay roy plus mazi citizenship su oiroi maga PIO ga kanoga PIO ga NRI ga kenabse madi citizen oiroi NRI di citizen dum oiriko ado PIO di citizen su oiroi ko aduna sida so hires non resident Indian gi citizen oidoini citizenship voting di yaroi aduga amazina anima adi kano kano sina PIO natra OCI overseas citizen of India haisiko animak yaroi Indian citizen su oidre aduga political rights su leitre both hadab su yadriko next creamy layer gi ama khakla ame creamy layer se koi kan OBC da di leiko but karigumba ST SC da di lei yabra adugi matang da niko court na bi court ki bi haise leibe haise niko SC ST gi kano da su leibe yai ko case ama su se kana thari ba dugi abedi reservation creamy layer gi reservation se SC SC da adi koknabagi matangdasu case amsu sathariba aduga 2024 mamang chahidasu judgment ama tawgidana habedi SC ST su koina sub classification je thamba yabagi hadi state ta power pigarabani ko state government na asigi state government na mai apa mai matungina SC ST se kind sub classification tawba yare haigram ko SC katang oraman ST yaude ko sorry aduga separate opinion ma'am ama lakidana aduduna state khadi yaningi di state khadi yaningdana kotna tawgi adugi 2024 gi sigi kano sigi right abadu sigi previous judgment 2024 gi sub classification shemba yai kolpa yai ka habadu ko adudaida khara option boy na ngasagi creamy layer habadi otai kemna diko koi sangomda koigi crimson mathakta leiraga makhadana aruba sangomje leidana ko creamy layer hasi sigi sangom crimson en hawidana OBC ma'am ama leiba matamsida OBC ma'am ama leire si OBC ni ko OBC ma'am leibasida sarkargi thabak paiba grade A natraga B gi thabak tawba natraga legislative post paiba kangu jingse creamy layer da chanduni asagi OBC ma'am adi backward class ma'am tugi marakta paisa paiba natraga thabak achaw tawba adugumba kangu jingse moi adi sangomgi cream gi type da creamy layer gi manung chalanduni si creamy layer oiduni thabak tawba matamda sina creamy layer oirani aduga sigi makhagi sina non creamy layer ka habit koi thabak tawba matamda non creamy layer khalleidana aduduni hainarisa aduduni ba hainingise SC ST gi matangdani ko ba hairisa SC ST gi matangda sigi creamy layer siksu adi reservation siksu identify tawnaba adi khannaba adugi
ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯂꯣꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯕꯠ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯥꯔꯗꯦꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯆꯤꯜꯂꯨꯕꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯔꯤ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ